sa amuang garden, there is a Muspa. This is Ligaya's garden inside Muspa. Our plants is from Indonesia and Thailand. So ako siyang gipropagate. Kanini tricolor ni na orange, na green, na yellow. Mo nang gitawag og tricolor like that. So na ako'y farmers nag-assign for the garden, flowering and mga ornamentals. Napog ko'y na-assign sa strawberry, vegetables. Ay, akong invite ang mga visitors, tabul-anon, ang makalaag diri sa amo ang Bohol Organic Strawberry Farm. Naapod may fishing for amor tilapia para sa magstay overnight. Nami kubo katong inyong gistihan nya. Pwede tang magkuan og tilapia pod dito. The other side naapod may spa kanang kawa-kawa nga pwede mong magpainit tapos magpa-massage after. Pero by booking amo Ang contact number is 0961-197-4934. Aris Bohol, Aris Muspa Mayana, Soroy ta!